Ngizolibonga, 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 Sesiyazi manje ukuthi sesikhulekile samukela nangokukholwa kodwa kukhona indawo eseleyo lokuba thina masenze ngameni lika Jesu moya ngcwele siyabonga sikhumbuza namhlanje ukuthi akusizi ukuhlala kwethu ngoba nakho sesethembile sakholwa kodwa kuyafuneka kube nemisebenzi kuyikhona nabasibhekile ngaphandle babona ukuthi moya ngcwele asibona abantu abahlezi nje ngethemba lokuthi sizokwenzelwa kodwa uNkulunkulu wethu khona okwenziwa yithi sisizeke moya ngcwele usipha amandla okwenza imisebenzi ngaphezulu kokukholwa esesinakho bese uNkulunkulu wethu siyathela ithelo limanjalo Nkosi Yesu uNkulunkulu ngawaqamba mama. Thank you, Holy Spirit.